Kusin'wana u ta swi kuma swi ri na ti-page titsongo ku fana na manifesto ya ADP ya Benny Mayengani yi na page ya 1 se ma vona se i swilo leswi mi fanele ku mi kota ku swi twisisa swo fana sweswo a swi fani hi ku no i swilo leswi hi nga swi vona ni ra swi vona ha hlaya swilo leswiya hinkwaswo ina page ya 1 yi na page ya 1 hi swo hi vula ku swona ku ri mi nga endli ngopfu swa xilungu humani mungoma humani mungoma mi ya lava ku sirha ra ka n'wina hi rihi loko ku ri lahlekile loko ri nga lahleka loko ri nga ka xivongo xo nga xi tiviku va swi endla vanhu vo tala mhaka layo nga matlile va sirha van'wani marhongo uvuya kuma uhlongoriwa letlile ka balo u kuma ku balori u fika ku chema badi la wa ku vuya Monday va fika va ku hlokola ntirhweni ene balo yi fikwa ku peka ene ku wa yi vona mhaka ko se swi na nkoka ku vanhu va tshika a yi fangahle balo ene a nga la ku disturbiwa a yi nga la wa yi vona i nga la ku huwa when there's no disturb ito Good Friday mi lo ku fike wa vona mi le ku hlakuleleni mi le ku basiseni ka masirha yo ka yi nga ri na munhu loyi ku munhu wo tshame kaya ku nga ku thakini n'wina mi la ku n'wi basela ntembula ku misa loyi phela a rhandza ku yimbelela mi yimbelela wa yena a rhandza ku kumi so kasi swi na nkoka. Welcome to Shangani Gang, your portal to the vibrant world of the Xitsonga culture, language, and heritage. Join us on a journey to preserve the essence of Xitsonga, one story at a time. From the rhythms of our traditional music to the wisdom of those who came before us, we dwell into the heart of what makes us proudly Xitsonga. This is Shangani Gang. Hiso. Yeah? Se mi ri vanhu va 25 kumbe le va 15 ka ku that 15 sweswi swilo leswi biselwa vala loko hi swola a swi va khumbi ne so swi va khumbi swi khumba va ti 25 vinyi va mali vanhu va ti 25 kala vo tirha kunene kala vo tirha kunene se mi ri leswi vulaka laha a swi va khumbi vona miri wa va biwi sululwani lava va biwi sululwani vanhu va ti 15 vanhu volunga ngopfu me a madokodela na masocha malunghini phela a hi leke nsoku va 15 va discipline va fana van'wana wa nga ri munhu wa ti 15 mina ni vulkona na ti 25 we la ka lava we kahle vanhu va ti 15 hayi ku vo va na mali ngopfu vanhu va ti 15 vo ka va nga ri tingame se vanhu va ti 25 hayi ku vo va na mali ngopfu a vo va na mali ngopfu mara vana ku leswiya swo mali va yi humesa va reward va swi kota ku xava va swi kota ku hakela muzimba lowu tirhaka hayi leya swo u tirha n'hweti hinkwayo u tsandzeka ku hakela muzimba lowu tirhaka munhu lexi a fanele ku xi endla xo sungula loko u karhi u tirha xo sungula u nge se endla nchumu u fane u rhanga u ti hakela wena n'wini u tsakisa muzimba ma vona ma vona mina loko ni sungula ku tirha mina ni swi tiva ku mali yi dyiwa njhani mara matama ka mi vulavula na mi hlamusela ku loko ni sungula ku tirha mali a ni swi tiva ku yi dyiwa njhani ma vona mali u yi dya hi nomo hayi leya swa ku u dya hi ku xava ti-wardrobe na ti-fridge na swin'wana wa ku sungula ku tirha mali yo sungula ku tirha hi mali liya ya ku munhu u fanele a xava ti-wardrobe u fanele u meka sure ku ri loko u kumi mali yaleyo u yi dya hi nomo ya u yi vona na wena ku yi dya hi nomo a swi vuli ku a wu niki van'wana u nga va nyika vo hahani va nyika vo malume na swin'wana mara u yi dya hi nomo straight hayi leyo swa ku munhu u kuma a khomi wardrobe hi mali yo sungula wa muholo vanhu loko wo vona vanhu lava hluphekaka i vanhu lavo tsandzeka ku dya mali vo tsandzeka ku dya mali ya muholo wo sungula mara maka leyi va vulaka ni vula ku loko i tirha ti-cansi ne because u va bitter phela
ne ya wetela kuma ku loko se fane ho le hleketa ti old group letiya na yina wa kwata so ka rin'wana fana ho ti cancer ku sungula before u Casimir ya u tirhile u fila ku wa tirha ne mara phela ngotsandzeka ku ivi se hi vutisa question leyi ibonindlelo babanulo iwayiriso loko idakwila ibonindlelo leri vula mina loko ni kuma muholo wo sungula ani swilo ke ya ku yilo ri vula mina aka muholo wo sungula mindlimi muholo wo sungula mina hi muholo wo sungula marito lama ma vulavulaka laha hinkwawo swa ku boha hi sululwani hinkwaswo leswi a swi vulavulaka miza loyi u vula mina mali yo sungula loko u yi kuma u fanele u yi dya u nga vi na limiti hi ku leyi nga ta landzela yi ta va yi ri na mitirho yo tala u nge he swi koti ku swi endla leswi a wu fanele u swi endlini hi muholo wo sungula muholo wo sungula hi yoho mali yo phahla hi yona liya u nyika vohahani vo makwavu u va nyika tikhexekhexi laya ivi u yi dya hi nomo wena leyi nga sala mara ibot ma eno la ka vu nyika wahani ne problem mina ku chava kwalaho mina ku chava no ku na vanhu van'wani bot ma eno mfanele ma mituwela kule na vona mini dyondzi swin'wana sweswi a na fani na mali ya cash ya ka ha ri ha munhu la khomaka mali ya cash ene ku hava loko munhu a faka ni kombe mali ni hava mara ku hava mara ni swilo hayi na hava mali mara mina mara maka leve vula ku ni ilayo hayi ku nambona mara sina pala ku loko se ra umbirhi mi ni vona ni nyamalala mi nga kwati ku sofa ni mitsundukile loko ni ma bona ku xava ti cold drink hi swona ni vula ku swona ririmi ri nga enta na swi vona ku u na ku chuha ku vana va tshembiwi kun'wana na kun'wana la misaveni so I think bawula magana to ani kuma ku ivi loko yi khandziya AMZ i tala nkarhi n'wana vo hana va hoxi xandla se wa va kuma ku na mitsundzuko na appreciate eswikodeni nga sweswi mara tin'hweti leti tako letiya na loko no nyamala no ngavi a swi wa nyamala ka nyamala phela mata ku loko mo nanguta ne hayi loko wa ha kuma muholo wo sungula ta ya kaya n'hweti leyi ya kaya n'hweti leyi ivi se u swi vona ka swa ha koteki na mala ya ha pfumeli ku khandziya ya kaya ivi se u ti tshamela kwala u tshama kona u heta vo 3 years u heta vo 3 years u heta vo 4 years u dya matandza ya wena u dya na ticondzo ta wena na swin'wana na swin'wana i mhaka kahle va ku vitana ku Gauteng masako we u kholwini mara mhaka ku na mhaka yin'wani vanhu vo tala a hi pfumeli ku hi tshama kumbe misava leyi nga la a Gauteng ya hina hi ku loko sweswi munhu a lova u twa swi boha ku u fanele a lahliwa kaya ma vona hi ku twisisa ka mina ni twa yi nga ri mi xanisa xidumbu 600 kilometers munhu a kha a hlupheka and madizela lama ma driver phela ma ba xipedi xin'wana u swi vona ku ri a wu swi tivi ku bokisi ri va ri kha ri endla yini laha na swin'wana kasi munhu a ngo ti lahleriwa kwala kusuhana laha tshamaka kona a nga swi lavanga no ma yi vona mhaka kona mara ko va ku loko wa ha ri na vanhu lava va nga na ku teka ti-decisions ehenhla ka wena loko u lovini u ta boheka ku ya le akaya mara ku na mvango lowu nga kona u vona loko u teki n'wansati wa le Joni n'wansati wa le Joni a ku lahliwa laha a ve le kaya a va ha ri na matimba ma yi vona mhaka ya kona se mara leswiya swo munhu u lahliwa kwihi ma ni vona swi nga ri na because vanhu va twa nga ri swa boha hi ku leyi veri ku na van'wana phela ma swi ta ku humelela ku fana na hina ne hina hi huma ka Pitboy a Khakhangu koko wa mina ve le Khakhangu and kusuka laya vo fika la ka Pitboy ku na laha va nga lahliwa koho kun'wana mara loko u ta ku u lahliwa ka misava ya la Gauteng vanhu va nge pfumeli mara loko wo rhurha u suka a hi ngo u suka ka Mavambe u ya ka Xikokwani u ya lahliwa ka Xikokwani va nge vi na problem va twa yi nga ri misava leyi ya connecta mara a va lavi ku connecta na misava leyi ya laha Joni misava yo nona misava ya golidi na swin'wana na swin'wana va twa nga ri hi le kule but mani voni as swi nga endla va ri na explanation yo hi lava ku yona hi lava ku yo hlamusela kona yo le kule van'wani va lahliwe kwini mina ni swi voni as ku ri van'wani va lahliwe kwini i timhaka to n'wina mi huma kwini
ma ni twisisa nyana yeah loko sweswo mina ta mi nyika example hi van'wanyana yeah vana Joni yeah va ve na vana Joni vana ka vona hi kaya ile ka loko December yi fika eh ku va ya ti vana vanhu lava nge le kaya swi boha ku va ku ya vona la ku nga tlela papa yeah twisanyana sweswi leswi ndla yini swi maka vuxaka maka vuxaka ka lava n'wanyana Yeah. a wu nyamalali xikandzeni xa vanhu twisanyana u va u ri kona yeah na ku hi ku ya hi mina loko u lahliwe kaya la u huma kona hayi ku na van'wanyana ko va la u huma kona na loko ho pfa hi ku hleketini or yena u nga se nga tirhi swa tika ku ni suka kaya ni ku ni ya vona la u nga tlela makwenu a Joni ni nga ri na mali ma ni twisisa nyana i mhaka ya vusiwana leyi kaya endlaku vusiwana yin'wanyana ya yona yeleyo ya wela kona so ku nga ku ri vusiwana kun'wana ku nga ri timhaka ta ku swo boha kun'wana u nga va ku ri timhaka to a swo boha timhaka ta vusiwana swa boha Ene- mata ku hambi wo maswa ku kaya va nga gungula loko vo munhu va n'wi lahla la hambi wo teka mali kumbe u teka mabazi ku ya ku va rhwaleni so va ta gungula ku munhu u fanele a lahliwa le ti-belief ta hina ya ni ti na ku nghenelela ka timhaka ta ku vanhu va kumeka va lahliwa Kaya. ekaya mara hambileswi van'wani mi kuma ku i vazalwani mara so mina a va na nyika sweswi ti-belief ta ne hina. ni ta mi nyika example na hi mina sweswi Yeah. kokwana wa mina u tswala papa mina ni swi tiva la hlukwini ene personal na swi lava ku ya ni ya swi tiva ku va la hlukwini Oh, va lahliwa la Venda yeah ku fana na koko wa ama mina hi la Skop na koko wa mina va lahliwe Khakhamu so maswo ene mi nga kuma na masiku man'wana ma swi lava ku ni ya vona la u nga tlela kokwana a Khakhamu le kule la so mina mani wa yena ma hi la Skop le kwini hi le tlhelo loko u nghena hi lelo Strichat u kha u vuya haleni okay u hindza crosselo ya Elim u kha u tava ku na switikwatikwana swin'wana before u fika va ri le kwini na na ku rivala va make ndhawu yin'wana so va ri le kwini na ku rivala Ya, before u fika mara- Polokwane mara u tshama u ya kwile mara wa cheka hambi no ya ni swi tiku ni ta ku u ni ya ya sungula kwihi ya mara ko va ku a ni ri khale technology kumbe swilo maendlelo ya swilo a ma nge se va advanced fana a ku nga ri na timhaka ta ku mi kuma ku na maribye a vo vekela ribye va vekela xikhambanyana kumbe xa kambani sweswi swo taniya ivi mi kuma ku ri swa tika ku vanhu va kota ku va maka laha ku nga tlela munhu mara sweswi loko vo munhu u tleli hambi wo va u tleli kun'wana hala vo Mpumalanga va nga swi kota ku va va maka se leswi ya ku ri timhaka ta ku kumbexana hi ku a ni ri ho lahla munhu loko a lahla u vhe a lahleka mara wa va khale a swi nga ri na Ku lahla. ku lahla ku cukumeta wa lahla wa cukumetiwa u vhela u lahleka kasi matiko man'wana va hlamusela ku ri vo byala ku fana na le vo Mozambique na swin'wana vo byala leswiya loko va ku teka va ku chela ndzeni ka goji va ku byala va pfumela leswaku ku ri u ta tlhela u vuya u ta kota ku va sirhelela u ri kona laya hi ku u ta mila vanhu lava nga ta tswariwa loko va tswariwa va ta tswariwa va karhi va swi tiva ku ri okay ku na vanhu lava va nga tlela va nga byariwa va hi sirhelelaka kambe timhaka ta hina laha Afrika-Dzonga hi ri ho lahla leswi vulaka ku ri loko u lahla u fanele xilo xexo xi va xi xi va xi lahlekile that's why tindzimi to Ma yi vona? va ri va buluka va buluka hi ke ndlela yini ya ku buluka na wena kona ku lahla ku lahla ku lahla na Ku swona buluka ya ku cukumeta cukumeta so se hi fanele hi byala yin'wana ne botman ma heta ku vula ku sweswi ku na maribye na yini hinkwaswo makuma vo fana vo hina hi nga ri ku na mali a hi tlangi ti-society phela a wu tlangi a hi na swa va funeral policy na yini ene tin'wana ti-funeral policy ya a va ku nyiki maribye no loko mo ya ivi siku rin'wana mi humelela hi phela ku lova or ku hundza misaveni planiwe. a wu swi plana swo humelela swo humelela ivi muna mi famba sweswi a mi na polisi a ni na nchumu a mi na nchumu leswi vulaka ku vanhu lava nga close na n'wina sweswi va fanele va make sure ku n'wina
maya ku lahliwile Yeah. ene loko mi lahliwa van'wani va ta ku hayi na nge hi koti na mali ya ribye munhu loyi a nga ri na nchumu no va na nchumu kwa hi nga kota ku hela hi nga kota kona ivi va ku hayi a yeni ya n'wi lahla a eboni lava mi lahla eboni mi nga ri na ribye mi nga ri na nchumu vana van'we va kula lava nga sweswi va nga laha va kula va ku kambe papa va lahliwe kwihi va khoma lava tshikaka loko se u ya le eboni ta kuma masira vhiki rin'wana na rin'wana ku lahliwa munhu phela hayi se matele se va lahla lava 35 ivi se va lava va nga ku va nga mi kumi manjeni va ta ya tin'angeni va ya lava tin'anga ti ta ba kambe naswona va endla dayidenge na wewe fane huma mngoma sweswi a wu fane huma mngoma sweswi ku ya ni loko endla mhaka leyi lava salaka va xanisaka ya because of baboha ku va va fane va huma mngoma a mi se tshama mbona vula timhaka to munhu loko a nga ri na polisi a ri na polisi ku xanisa vanhu lava nga sala loko munhu a nga ri na polisi loko nga ri na polisi swa polisi ya a ni ri vhela va vula ku na ku lahliwa xindzwana loko u lahla ndzwana wa hleketi na siku na rin'we u fanele u ya yi vona se lexi humelelaka vanhu a va ngheneleli sweswo swa tipolisi loko va nga ri na tipolisi a va ti tshembi ku ri va na mali kumbe va na vanhu lava nga ta va lahla mara na vanhu lava va nga na mali kumbe lava va siyiwaka na vo a va nga endli leswaku va lahla munhu vundzwana hi ku loko mi lahla munhu vundzwana mi nga vekeli ribye swi lava ku ri munhu luya a ma ha lavi ku n'wi vona na siku na rin'we timpfula loko ti na ti ta hangalasela swilo loko ti hangalasela swilo swi endla ku ri munhu luya a nga ha tiveki ku ri u kumeki kwihi na sweswi na kwale makaya kwele makona masirha lama ma lahlekaka van'wani va fika va la ku cela ehenhla ka sirha ra vanhu van'wana ma yi vona mhaka ko va ku vanhu va swi humelela va cela va kuma sirha ena va nga swi tiku ra mali a mi swi tivi so imagine ri lahlekile va mi kuma ku hi rona ku nga ri rona ma yi vona mhaka ko mhaka oro ya maka ribye mara loko loko va swi endla leswi humaka maribye endhawini ya rona ni swi vonile na swi tiva na mina swin'wana mara loko mi lava ku lava ku sirha ka n'wina ku ri mhaka mngoma mi serious fane mu huma mngoma so ku humelela hi nga lava vonge ani i ti-beliefs lera ro va ku va ya ku celeni va ya ku tliliniki and then kota ku va kahle va phahla so kuma ku ri la ndhawini liya ra wrong sira leriya ku swi vangelo swo hi vula ku swona ku ri mi nga endli ngopfu swa xilungu humani mngoma humani mngoma mi ya lava ku sirha ra ka n'wina hi rihi loko ku ri lahlekile loko ri nga lahleka loko ri nga ka xivongo xo nga xi tiviku va swi endla vanhu vo tala mhaka leyo swi nga fa matlile va sirha van'wani marhongo u vuya kuma hlongoriwa u kuma ku balo ri fika ri ku chema badi la wa ku vuya hi Monday va fika va ku hlokola wa yi vona mhaka ko se swi na nkoka ku vanhu va tshika a yi fangi kahle ito Good Friday mi loko fike wa vona mi le ku hlakuleleni mi le ku basiseni ka masirha yo ka yi nga ri na munhu loyi ku munhu wo ti tshame kaya ku nga ku thakini n'wina mina ku n'wi basela tembula ku misa loyi phela a rhandza ku yimbelela mi yimbelela wa yena a rhandza ku so kasi swi na nkoka humani mngoma mara swa pfuna sweswi swi huma mngoma leswo huma mngoma ko va ku a ni ri na xilungu ngopfu mara swa endla ku na swilo swin'wana ku na swilo swin'wana a swi kotiwi hi swilo swa xilungu swi endliwa hi ndlela ya xintu ku huma mngoma
swi na nkoka ngopfu ku na swilo swo tala ngopfu leswi humelelaka mi kuma ku nkarhi wun'wani emutini vanhu va le ku feteteleni va nga swi twisisi ku humelela yini va hela va ha khomelela ka timhaka ta ku ri va fanele va ya kerekeni ehenhla nga loko ku ri loko vo huma mungoma u ta fika a hlamusela ku ri mi fanele mi endla leswi na leswi na leswi a hi swilo hinkwaswo leswi tirhaka hi kereke hi nga kaneti ku ri kereke ya tirha mara ku na swilo leswi hi fanelaka hi languta timhaka ta hina ta ndhavuko ku hi kota ku hi nga lahlekeriwi hi xintu xa hina mara advantage ya timhaka ta ndhavuko laha yi pfuna ku loko swi fika timhaka ta so la ya kerekeni ntsena vona ba kakala kuma ku ya kerekeni ntsena na vona va profeta sina wo fanele va profeta na vo vana va profeta swilo leswi u nge swi koti hi ku loko u ri munhu ri so munhu a fe hi 1941 wena u lata ku he mina u ta za tlina mangavi ya vanhu se kasi swi kahle ku u famba u languta ka lava vo vona lava kotaka ku va na ku vona ku nga va ku ri vona va lava loko u ri munhu wa kereke u nga landza va lava vo kota ku vona kwale kerekeni va ku teka va ku komba ku humelela yini kasi ku na lava va kotaka ku vona hi xintu kuma un'wana u teka chela mati a ndichini ya sambele u kota ku vona ku ri u kota ku vona ku ri ku humelela yini vanhu va vona hi ku tindlela to hambanahambana se mara xikulukumba hi timhaka ta ku ri vanhu va kumeka va kha va landzelisa swilo hi ndlela ya kahle va ya liva hi kona kuma ku ri laha u nga tlela kona ku tleli munhu woloyi va n'wi twa ku yena wa vona yo veta nge timhakeni but no mara hi tona cause i maraka hi xeweta vanhu ka se 21 minutes in a se za hi xeweta na vanhu khale nga record episode leyi tisaka kuna Easy B vanhu va timhaka ta ku printa swa corporate so Easy B va printa timhaka ta marketing material corporate office stationery and all those things that you need loko la ku endla swo diary vo mzala na vo botma eno hala xikolweni na swi ta ku hi January vana va printa swikipa swa matric va tsala swo huma ndleleni lomu swikipini hina ni ri la a yimeli xikolo la swa xikolo va fanele va ringeta timhaka ta ku va maketa kwalomu ya swikolweni na ku tshemba ku mara ku swikolo swo hambanahambana swi nga va swi ri ku sitweni se mara mina hi nexe ni nge vulavuli ni nge vi na matimba ya ku ni nga ku swikolo a swi endli kumbe swikolo swi nga endli hi va hi ri na matimba lama ma nga ringanisiwa a ma fikeleli ka swilo swo karhi kambe ma fikelela ka swilo swo karhi se laha mi ngo vulavula ku ri kulukumba xixenge I munhu loyi a nga na publishing house ya yena loko va printa tibuku nga kota ku va hi printela tibuku hinkwaswo loko va printa hinkwaswo va printa tibuku loko va nga printa ta branding loko u ri na diary u lava ku branda vito ra wena u vekela xikandza xa wena laha va swi kota ku branda hala handle ni ri tigazebo ati lava va nga hi brandela gazebo na switsalo na swikipa hi nga swi majesi switoko so Easy B ka Instagram easy_b_enterprise pty ltd u ta va kuma kwala so i xo sponsora xa hina xa nyuwani lexi nga na xona na kwala ka Shangani gang hi fanele hi printisa no swi le ndleleni vo za va ngeza va ta swi tisa vhiki leyi va fanele va hi printela so va ta tisa timaka na u swi twa ku loko tiya ya kona u yinwa na homu leyi yi fanele yi printeliwa va tsala ku ya Shangani gang yi tsariwa ku Shangani gang na yindlu ya Papa Penny yindlu yikulu leyi leya yindlu yikulukumba leya le ka timhaka ta election Saturday MK va ri busy timhaka ta campaign ya linga yi ri FNB le Orlando Stadium la ava
pfula xibye xintshwa kumbe n'watipolitiki wuntshwa kusuka eka vandla ra African National Congress ku nga Papa Penny se Papa Penny va tlulini se va yika MK sweswi i mhaka leyi serious i mhaka leyi nga duma tiko hinkwaro man loko wo hlaya na ti-newspaper hlaya maphepha loko wo languta kwala fonini u ta swi vona ku ri Papa Penny i munhu loyi a pfuriwa namuntlha ku fana na xibye xintshwa a Orlando Stadium Zuma. Yeah. Jacob Zuma to introduce Duduzile Zuma to MK Party supporters. MK Party manifesto launched. Duduzile Zuma wants her father to introduce her to the public via a big announcement at the Orlando Stadium. Basically, she wants everyone to know that she is the boss. She wants him to say nice things about her. We remind you over and over again, MK Party is nothing else but a Zuma family stokvel. It is an inheritance for Duduzile Zuma and other members of the Zuma family. So, batlevandla na logo yintshwa. MK anere a ku ri na hoyi leyi ri kona vandla ra African National Congress va ka va hlamusela ku ri hi bona va nga na vun'winyi bya logo liya se mara va yi endlini va yi cincanyana ti hambana kwalaya se mara vona va haya emahlweni va ri MK Party ya se hi nga tivi ku ri ku ta humelela yini loko hi karhi hi famba hi mahlweni hi ti 29 swi nga endleka MK Party hi ku vona nyana ka vanhu lava va ri kona laya Orlando Stadium wa swi vona ku ri yi na matimba nyana yi le ku teni se hi ku twisisa ka mina ni twisisa ku ri hi yin'wana ya ti-party leti nga ta va ti ri kona ti nga ta vonaka ti nga ta tirha swilo swi vonaka la ka election leyi hi nga langutana na yona mara loko ni swi languta ni vona onge aka province ya KZN va ikona lava nga ta va va na matimbanyana kona nakona kwala Gauteng se ku loko mo hi languta party liya i party leyi yi tikombaka onge yi wela ngopfu ka vanhu lavaya va vulavulaka ririmi ro karhi leri vulavulaka hi President Zuma kambe loko mi swi languta loko mo languta mi ta vona vanhu lava nga va teka vo tala va nga KZN va nga va tekini vanhu kusuka ka ti-party to hambanahambana ku nga va ku ri ANC ku nga va ku ri Inkatha Freedom Party na la Joni ku na lava va nga teka hikuva vanhu lava va nga va landzelelaka party liya ya MK i vanhu lava va nga na swiphiqo na ANC i vanhu lava a va nga ha ri ku tsakeni loko va ri ndzeni ka ANC se vo tala va bona va ta va karhi va huma ka vandla leri ra African National Congress va ya ka MK se yona mhaka leyi yi ta va yi karhi yi pfula tindlela to hambanahambana hi mayelana na tipolitiki ta Afrika-Dzonga hi ku sweswi tihlayohlayo ta ha kombisa ku ri vandla ra African National Congress ri nge swi koti ku kuma 50+1 se leswi vulaka ku ri ri ta lava swiphataphatana swin'wana ku va ri kota ku va ri boosteka ri kota ku fuma ri ya emahlweni mara vanhu vo tala va ha ri kona vanhu lava va nga na ku tshemba swinene eka vandla ra African National Congress mara loko mi tlhela mi swi xiyaxiya kahle vantshwa hi bona lava va nga na ku tshemba ngopfu eka vandla ra EFF hi ku leswi swi representiwaka hi EFF swi vulavula na timbilu na moya ya vantshwa and vantshwa loko mo languta vandla ra EFF ri nga va ri na vumundzuku byo antswa ku tlula vandla ra MK Party hi ku loko mo languta sweswi mi languta ka tiyunivhesiti to hambanahambana vanhu lava va nga ta va varhangeri va tiko leri i vanhu lava va nga tiyunivhesiti sweswi se vanhu lavaya i vanhu lava mi kuma ku vele ku wineni ka ti-elections to hambanahambana ta ti-SRCs se loko va wina ka ti-elections letiya swi ti kombisaka kahleni ku ri swi la ta vula ku ri leswi va swi endlaka eka level leya va nga ka yona swi fambelana ngopfu na vona vantshwa lava va nga kona kwalomuya ka swikolo swa le henhla na swin'wana na swin'wana se
xin'wani lexi hi fanele ku hi xi languta ku nga va ku ri timhaka ta ku ri ku na swiphataphatani byo fana na bya vo Mashava bya vo Mara Mayimani swiphatani lebyiya ne? na byona byi ta va byi ri na xiave. Swiphatani lebyiya ne leswi Yeah. mi xi vonaku Botmain Yeah. swiphatani lebyiya byi fandiwa hi vanhu van'we Eh, na lava fandaku ANC so loko swi ta laha ka ku va ta lava ti-vote letiya mi vulavulaka hi tona loko se va fanele va phecha Yeah. va ta ya va tshama na vakulukumba lavaya va va nyikaku mali Ya i ntiyiso ivi sweswo. ANC yi tshama na vakulukumba vo va lavaya va tshama ndhawu yin'we ku hi vakulukumba a ni hi tirhela swin'we sweswi Yeah. tekani ti-vote mi nyika vakulukumba lavawa Ya mara so kahle i strategy mara swi ta tika hi ku loko mi nga va mi kha mi vulavula hi timhaka ta ku ri ANC ya fandiwa hi vanhu valava va yi fandaka mara lexi nga ta humelela i timhaka ta ku ri laha ndzeni ka ANC ku na vanhu lava va fambelaka eka tlhelo ro karhi lava va twisisaka ku tipolitiki va fanele va ti landzelela hi ndlela yihi se hayi ku ri loko va karhi va endla sweswo ku ta rhanga ku National Committee Yeah. yi nga ya African National Congress yi nga phusha ku ri va tirha na swiphataphatani swo karhi mara ku ANC yi fanele ya tirha na DA i mhaka leyi yi nga ta hlamarisa vanhu hi ku DA lexi yi endlaka swona DA a hi timhaka ta ku yi lava ku yi pfuna kumbe yi endla ku vanhu va Afrika-Dzonga hi ku helela ka vona va kumeka va ri na leswi faneleke va va na swona ku nga va ku ri mintirho ku nga va ku ri yini vona i timhaka ta ku va fanele va protecta vanhu vo basa va protecta leswi hi swi vitanaka ku white monopoly capital timhaka ta economic policies ta vona loko ku ri ti-economic policies ta African National Congress ta fana na ta DA swi nge vi problem ku va fanele va tirha swin'we mara loko ku ri economic policies ta vona a ti fani swi la ta vula ku ri va fanele va nga tirhi swin'we hi ku loko mo languta mi ta swi vona ku ri vanhu vo tala loko va vhota vanhu vo vhota hikokwalaho ka matitwele ya vona ka nkarhi wa lowu nga kona a va vhoti hi timhaka ta ku languta ku ri tipolisi ta organization yaleyo ti ri yini mara loko mo languta vanhu lava va vhotaku ti-organizations to fana na vo EFF i vanhu lava nga dyondzeka lava va nga ka tiyunivhesiti lava loko va vhota hi ku va va hlayini hi ku va swi twisisa na swin'wana na swin'wana hambi ku ri ku EFF na yona yi votiwa hi vanhu lava swi twisisaka kumbe lava va nga na ku vona va kona vanhu ka EFF lava va nga koti ku va twisisa ku ri timhaka ta tipolisi ti famba hi ndlela yihi mara ku va ni mbutisa swin'wana yeah a ni ma vona sweswi mi hlamuselaka yeah ku na mhaka leya swiphataphatani swi nga koho swin'wana yeah na swi vona so mara leswi mi twa i nga ri because of a ni ma vona ku sweswiwani majority na ku va ANC i khale ku fumini mi twa i nga ri vanhu lava vo tala va swi twisisa ku tipolisi leti nghenaka ka tiphati leti vo fana vo DA letikulu leti nghenaka like manifesto manifesto swa vona mi twa nga ri va swi twisisa ku loko va vhota kumbe loko va ku hela ku tisa ku cinca tiphati leti tin'wana ti ri ti tisayini na ku fana sweswiwani ku na MK leyi nga fika yi nghenelela loko yi nghenelela MK swi ya ku na nambara leyi nga yi teka from ka DA na nambara leyi nga yi teka from EFF ku na nambara leyi nga yi teka from letiwani ta Mashava yo fika yi nghena and then i kuma tinambara tin'wana meaning hi tona ti xikashika vo EFF before yona so mara mi twa nga ku vanhu va swi twisisa enough ku why fanele va vhotela tiphati tin'wana kumbe why fanele va humesa ANC leyi nga ku fumini ku va kumbe vanhu vo swi endla hi I don't think vanhu nta ku vantshwa sweswi phela se fanele va lava vantshwa ku vantshwa hi vona vumundzuku bya tiko leri vantshwa a va hlayi manifesto ta tiphati hinkwato va landzelela leswi vuriwaka hi the politicians president ta tiphati teto social media a va tshami hansi va ku okay sweswi EFF yi yimela yini DA manifesto yo ri yini VF plus
manifesto yi ri MK manifesto yi ri loko no votela DA or EFF or ANC ya email yini lexi yi yimela ku xona yona in the next 5 years leyi nga ta kumeka yi ri ku ruleni what are the things that they will be going to implement so fana na EFF manifesto wa ta ku byela ku hina hi ri economy yi fanele yi va ya very funny va in company ya state owned lexi va vula ku xona so that's the number one thing economy fane ranwa hi state yi nga ra swo fana na ndaku yini se va zama ku privatize sweswo Eskom yi fane yi tshama yi ri a state owned entity yi nga weli mavokweni ma vanhu hi timhaka to loko yi wela mavokweni ma vanhu hi nyika matimba vanhu vo karhi ku va controla economy ya tiko leswo swi vulaka loko u langutisa social media vo vulavula timhaka ta ti-border vanhu so which you don't understand ku ri swi tele swoswo ene u nge swi twisisi ku why va loko u lava ku twisisa ku why va vulavula hi ti-border swi kuma ka manifesto u twisisa ku why va yimela timhaka ta ku ti-border ti fanele ku we must be border free in Africa ene mi twa nga ri sweswi mi swi vulaka ti-party leti endla enough ku va ti kota ku hlamusela vanhu va kha va ri busy va campaign ku vanhu va kota ku twisisa kumbe na vona va nga swi I don't think they go deep in detail ka manifesto. No, I think they go deep into speaking about the manifestos. Kungaba kuriti kuya hi organization na swin'wana swin'wana. Loko mo nanguta EFF. Kuna podcasting one I run wa in Ndlozi ku ri na Floyd. A hlamsela timhaka ta economic strategies leti va nga na tona ku mali va ta yi kuma kwihi. Hi ku xikulukumba i timhaka ta ku ri loko mi fanele mi run na ti-programs mi fanele mi kota ku twisisa ku okay South Africa yi yime hi ndlela leyi u fanele u twisa ti-dynamics ta South Africa hinkwato u vona ku ri okay loko ku ri timhaka ta ku ri hi nga kota ku va na NHI mali leyi fanele ku yi fanda NHI yi ta huma kwihi loko ku fanele ku va na timhaka ta ku ri ku fanele ku akiwa ti-university mali leyi nga ta aka ti-university yi fanele yi huma kwihi se loko ku fanele ku nationalize-wa timhaka ta timayini mali liya loko ku nationalize-wini yi ta tirhisiwa njhani yi ta distributiwa njhani loko ti nga nationalize-wangi xana ti ta taxiwa njhani sweswo swo taniya na swin'wana swin'wana i mhaka ya ku vanhu va fanele va kota ku rhanga va twisisa ku ri ku va ku ri na plan leyi nga kona ya ku kota ku va yi endla swilo hi ku a wu ngo to pfuka u ku hi nationalize ti-bank hi nationalize ti-mine and strategic sectors mara u nga ri na plan ya ku endla sweswo se eka manifesto hi ko laha ku nga na swilo leswiya EFF hi yo yi nga na manifesto leyi i nga ri yi na ku entanyana ku tlula ti-manifesto to hambanahambana laha na swin'wana na swin'wana hi ku swin'wana u ta swi kuma swi ri na ti-page titsongo ku fana na manifesto ya ADP ya Benny Mayengani yi na page ya 1 se mavona se i swilo leswi mi fanele ku mi kota ku swi twisisa swo fana sweswo a swi fani hi ku no i swilo leswi hi nga swi vona ni ra swi vona ha hlaya swilo leswiya hinkwaswo ina page ra 1 yi na page ya 1 kasi ya EFF ina 60 something EFF ina 60 something ina 60 something se ya EFF yo yi nga tala yo yi nghenelela ku ana la ku mhla story lexwan one day ago City Press humesi story xa Papa Penny ku Papa Penny claims he rejected 15 million to remain in the ANC. Yes, leswi va nga vula swo Papa Penny mara a swi tiveki timhaka ta tipolitiki ta hluphanyana u nga kuma ku politics ne u nga kuma ku wa vona mali ya leyi va yi vulaka ya 15 million mi nga kuma ku yo yi nga va koka ku va ya le ka MK ne se swa endleka hi ku xin'wana na xin'wana lexi munhu a xi vulaka u fanele u va kha swi twisisa ku ri u xi vula hi timhaka ta ku ri yena a kota ku va a tiyimelela eka xiyimo lexi a va ku na a nga ka xona hi nkarhi walowo 15 million hi ku ya hi yona yi ri yi reject 15 million a va yi byela ku ri yi fanele yi nga resign ni le ka enani ya ADP yi tingani ti-page ta ADP ni ngeka documents yi ri munhu vona
ADP ita bora mati. There are no documents accessible at the moment. Mara kuna page yin'we ni nga tshama ni yi vona. Yeah, yo AAD. Ya yona yi ri ADP. hlamusela yini Munhu vona about A yi hlamusela hi bora mati na swin'wana na swin'wana swo fana na mara sweswo. focus ya kona mbona ka focus ala makaya kumbe hikwako Ya a ni ri ADP ayi nge ngheneli mihlawulo ka ndhawu hinkwato. ani la ka ballot mi ta kumeka mi ri na 3 ne ku na national na yini na ya masipala na yini na yini the local ne local governance na yini futhi ti 3 eh 3 ballot Provincial. papers ana swi tivi mina ni ti ai swi swa the politics so mi ri AADP na hina page rin'we ra manifesto kalanga yi ta fane yi tata hi bye yoxe yeah cause ani so mi kumbe timhaka ta NHI ni vone mhaka ya NHI na yona vanhu va twisisa ku NHI yi tisiwe hi Ramaphosa swi swo tala kahle ka organization yin'wana na yin'wana loko ku va na murhangeri wuntshwa a swi vuli ku murhangeri lowun'wana a nga sukangi a thintathinthe swin'wanyani swo fana na vo NHI khale yi ri ka pipeline ku va ku mi nga kuma ku a yi yo yimela timhaka ta ti-election to tetiwana ku va va ri na ku va bullet leyi nga vekiwa ku leyi ta yi tirhisa hi vo ti 2 weeks before elections ta yi tirhisa 2 weeks before elections cause nhlayeni loko va hi sayina ku president Ramaphosa se a ri under pressure what he had to make a decision based on the NHI but na yona NHI bill leyi te ku ri hlamuseriwile na ku swi twisisa ku no va humesa ni bill loko fanele ku humesiwa bill va humesa Ya va wona problem i yini loko va pasa yi bill nga xi realize remember ani phela a ri na old age liya a ri na youth ya yena youth loko cheka vo tala a va twisisi no ku humelela yini vo tala mara youth yo lolowa ya swi tele leswi vanhu va nga swi twisisiki. va nga swi twisisi NHI khale xilo xi ri kona. ene bill leyi khale kha ku vulavuriwa hi yona Se mara lexi humelelaka i timhaka ta ku ri vanhu vo va sungula ku la ku twisisa swilo loko va swi vona kha swi huma ka maphephahungu kumbe ka ti-television na swin'wana kumbe ka ti-social media. ene nkarhi walowo it's too late mara ku youth ya hina mara interested hi country ya hina kumbe no I think we are interested it's just that we are fed up ne Ya vanhu va na ku navela ka ku swilo swo tala swi nga famba kahle laha mara tikweni. problem i Mara timhaka I ta vote phela youth ya mara vele ku ringeteni hi matimba ku va ringeta ku va campaign ku va vota ti-political organizations ti le ku ringeteni hi matimba ku endla swi yini nga na power ku cinca phela youth mara ko va ku a ni ri South Africa na yona yi kumekise swin'wana lexi endlaku vanhu vo tala va kuma ku va kumeka va va na va nga ri na interest va nga vi na ku navela o vana loko wo kumeka swilo swi kha swi nga humeleli a tlhelweni ra wena u lahlekeliwa hi ku tshemba vantshwa vo tala va lahlekeliwe hi ku tshemba van'wana va ha tshembi na leswaku va nga tshika va tirheni ku na munhu loyi u kuma ku namuntlha a nga va a ri na malembe yo ringana 50 u kuma ku a nge se tshama a tirha se vanhu vo fana na valava va lahlekeliwa hi tshemba se lexi nga humelela tiko ra hina ri ve ri tekiwa emavokweni ya mabunu ivi hi teka tipolitiki loko hi kuma swa tipolitiki hi nga koti ku va hi tirhisa tipolitiki ku va hi cinca leswi nga ta endla ku swi kota ku swi benefita vanhu se kahle hi ku loko mo swi languta loko hina hi ku kumeka tiko a hi ri na ku tshemba ku ri se hi ta va hi ri na matimba lama ma nga ta endla leswaku ka swa tindlela ka swa timali swa mitirho hi ta kumeka hi nga ha ri ku hluphekeni kambe loko mi languta mi kuma ku ri vanhu lava va nga na matimba emiehleketweni lava nga ka tipolitiki hi vona na mindyangu ya vona lava kumeka ku va ri na matimba eka timhaka ta swa ikhonomi na swin'wana na swin'wana hi ku tipolitiki
tiko hinkwaro misava hinkwayo tipolitiki ti na vukungundwani byin'wana byikulukumba ngopfu bya le henhla vanhu va tipolitiki swo hi ku van'wani va swi maneja hi ndlela yihi van'wani va swi kota ku tumbeta swilo swi nga koti ku swi humela erivaleni mara timhaka ta vukungundwani i khale ti ri kona and ta ha to va kona se swo ya hi ku sweswi loko va ku nyika 10 million wena u dya 8 million ivi u teka 2 million wa swivona kumbexani u dya 1 million ivi u tirhisa 9 million vanhu va nga koti ku swi vona ku u le ku dyeni mara lexi salaku i ku eka tipolitiki vanhu va ta tshama va karhi va dya va ta tshama va karhi nga tirhisa system yi kumbe yi ku nga va ku ri system ya socialism ku nga va ku ri system ya leyi hi tirhisaka sweswi lexi nga ta sala i ku mali yi ta dyiwa so xin'wana emzini swi fana na munhu loyi a tshama kha ku hembela ka hi leswi humelela na ku hlamula timhaka ta youth ku youth yi na interest ka timhaka ta politics or not na munhu loko tshama kha ku hembe masiku kwawo hi mfo mina ni ta ku nyika mali ro sungula u ta believe misava lo ta nyika mali ta nyika ra vumbirhi ni ta ku nyika mali nangusa le masunguleni u nyiki mali misava loko kutani a nga nyikanga ni ku okay or nda ku tsundzuxa na last time ni byeli ku ta nyika mali ivi ra vu-3 i vuya futhi ni ta ku ga mali a na ha ku believe so na vanhu va swi rhandza leswinene munhu generally rhandza leswinene un'wana na un'wana ku ha munhu ka nga rhandzi leswinene loko swi ku swilo a swi fambi hi ndlela u nge la ku tshineta na le ka sweswo wa ni twisanyana se kasi ni hleketa ku ri kumbexani dyondzo ya hina yo ka yi nga koti ku va yi pfula vanhu miehleketo hi ndlela leyi nga fanela hi ku loko vanhu va kumeka va va na swiphiqo va fanele va kota ku va va tirhisa miehleketo ya vona ku va lulamisa swiphiqo sweswo se sweswi loko vanhu va kumeka va ri na timhaka ta ku na swiphiqo swa ku a va koti ku va kuma mintirho dyondzo ya hina ya hi pfumelela ku hi dyondza ku va hi endla mintirho hina na kumbe dyondzo ya hina ya hi dyondzisa mapapila lamaya ku applya mintirho dyondzo ya hina a yi dyondzisi timhaka ta ku hlamula mapapila ya lava applyaku mintirho se loko mo swi langutisa sweswo ne swi kombisa timhaka ta ku ri dyondzo leyi a yi se cinca i dyondzo leyi ya khale a ku dyondziwa yona a karhini lowa wa apartheid hi ku munhu wa tima a ku ri munhu loyi a tekiwa ku nga ri munhu loyi a fanelaka ku endla yini a thola vanhu i munhu loyi a fanelaka a kombela ntirho hi nga vuli ku ri swi nga va swi ri rhongo ngopfu hikuva koho vanhu lava vo ti lavela mintirho hi timhaka ta ku ri dyondzo yi va dyondzisi hi ndlela yaleyo na swin'wana na swin'wana mara a swi ta va swi ri kahle ku ri dyondzo leyi hi dyondzaka emasikwini ya namuntlha a yi fanele yi kumeka yi va na ku cincanyana ma vona la Afrika-Dzonga ku na timayini mara ku hava khoso leyi yi vulavulaka hi timhaka ta swa timayini la Afrika-Dzonga swa agriculture loko wo ta a xikolweni laha ni tirhelaka kona ka ndhawu laha ni tirhelaka kona i xikolo xa mina xi ri 1 lexi nga na vana va agriculture from senior kusukisa kwale hansi ma vona loko mo languta ne timhaka ta dyondzo yi fanele kota ku va yi inspire vanhu ku va kota ku va endla swilo swo karhi leswi nga ta kota ku swi va pfuna na tiko sweswi ku na mapurasi loko ku ri na mapurasi kumbe vanhu vhela have se yi kuma misava hi lava misava ne mara loko hi kuma misava liya misava hi lava loko misava hi kuma hi ya endla yini hi misava liya ma yi vona mhaka question leyi ni nga vutisa vayisa van'wana loko khani ku misava leyi lwelaka yona misava yi tele kaya hina hi suka kaya hinkwenu na misava ni kaya leyi na ti-hectares upon hectares misava leyi lweliwaku a ku lweliwi misava ya ku hi ta ndla yini hi yona ku lweliwa misava leyi ya la Joni hi leyi hi lwelaka yona leyi nga na mali ene hi nga swi hleketi ku na leyi nga hi siya leyi na yo yi nga swi kota ku ndla mali hi tshika leyi
leyi va nga sa va lwela yona mara hina hi suka kule ya mara ivi lava hlamuselaka lava dyondzo dyondzo ya ku dyondzisa na ku loko u fiki kaya u kha u suka xikolweni kwele from basic education wa swi kota ku ti lexi nga dani xa wena lahana ma swi voni so swi fanele ku sungula kwala swi fanele ku sungula kwala extra curricular activity ya wena u fanele u tseka ku loko xikolo xi huma sweswi ni ya tirha na ngadi ya mina sweswi ni meka sure ku ngadi ya mina basini se loko mi la ku vona ku vayiza lava vo a va nga ri ready timhaka ta ku va kuma misava loko mo languta ka education system because loko ku ri timhaka ta ku ri va tiyimiselini ku ri okay sweswi hi ta plana for 20 years misava hi ta va hi transferini ka vanhu loko u transfera misava a wo transfera misava ntsena u nga swi tivi ku vanhu va fanele va endla yini hi yona u fanele u prepare vanhu ku ri vanhu loko se va kume misava i cini leswi va nga ta swi tirhisa ku hi misava liya hi ku misava ku nge vi misava ya ku hi ta tshama ka yona swi helela kwala hi ta tshama ka yona hi ta dya yini hi fanele hi kota ku tirhisa misava ku va hi endla swakudya hi fanele hi kota ku tirhisa misava ni nga zani ri vavisa ya ni nga zani ri vavisa so swi na swi na nkoka ka ku ti-organizations leti ti nga kona ti va na plani hi mayelana na ku vanhu va fanele va distributa njhani misava nakona yi fanele yi tirha njhani mara misava ya ku misava yi nyikiwa munhu misava hi ya munhu man misava i ya Xikwembu misava yi fanele yi khomiwa yi managiwa hi mfumo loko mo languta a Mozambique a ni kha ni hlaya xin'wana ku na article I think it's 109 a constitution ya vona yi kombisa timhaka ta ku ri misava a yi fanelangi yi va ya munhu yi fanele yi va ya vanhu loko u lava ku tirhisa misava eMozambique ne wa yi lease u endla lease for 99 years i swilo leswi humelelaka loko u ya la waterfall la misava leyi nga la waterfall la ya a yi swona leswaku vanhu lava aka ku tiyindlu la emisava ya vona a hi misava ya vona se hina swi nga hi tsandza hi yini ku misava na loko u ya ematikweni mo hambanahambana swi kala ngopfu ka matiko lama ma nga le handle ku u kuma ku misava yi owniwa hi munhu la ngo ti tshamela le Netherlands le loko la rava rich va vekela mkhukhu ne u kuma ku ri o teka call a ku hayi no endlani ku mi vekela fence la loko mo languta misava liya loko u ya la Clayville la ya misava liya vanhu va la ta yi teka ne munhu yo teka call a tshameni kwele a Britain n'winyi wa misava a ku vekelani fence kwala se ene vanhu a va na ndhawu yo tshama ende mfumo a wu le ku koteni ka ku va wu fikelela timhaka ta ku ri wu nyiketa vanhu misava yo tshama na swin'wana na swin'wana se mara loko misava yi kumekini yi va yi ri ka mfumo wu ta kota ku distributa misava leya ku vanhu va kumeka va ri na tindhawu to tshama ka tona va kumeka va ri na tindhawu to rima va kumeka va ri na tindhawu to endla la va nga ta kota ku swi va endla switirhwani na swin'wana na swin'wana va lisa hi ku swi pfuna yini ku munhu a onara misava mara point le kahle ngopfu mara loko hi langutisini hi swilo leswo loko misava yi fika hi ready na ku va misava leyi kota ku yi tirhisa no I ready because hi ready na ka ndlela ya kahle a hi se za hi swi twisa ku misava hi fanele loko hi lwela hi swona loko ku ri loko mi la ku cheka ne a Gauteng vanhu cheka hi December lo la ku vo ku la Gauteng kwa munhu a tshama kula vanhu vo tala hi suka la ku nga na misava msi vanhu vo tala va nga la Gauteng hi suka la ku nga na hayi swisavana misava leyi u nga endlaku anything you want on top of it ngo no maka farm ngo no maka industrial site u decide we ku la ku ndla yini mara nga ka hirilele yona mara no a hirilele yona misava leyi wa tiva ku ina yona ku va economy ya tiko yi tirha kahle ne swi tika ngopfu ku yi tirha kahle ku nga ri na ku nghenelela ka mfumo hi ku tipolisi ta mfumo hi to ti nga na matimba ku va kota ku va decentralize economy ku economy yi nga concentrate ngopfu a Gauteng ntsena yi nga concentrate ngopfu eka ti veritini eka ti
areas leti nga hluvuka ku nga va ku ri vo Durban vo Cape Town vo Polokwane na yini swi fanele swi decentralize-iwa swilo leswiya ku va ku ri na swilo leswi endliwaka lomuya matikoxikaya ku fana na leswi a swi endliwa hi mfumo lowa wa Tsan'we ma swi tsundzuka ku ri ka Madosa ku ri na mayini a ku ri na swilo swo hambanahambana leswi a swi endliwa laya se leswaku mi kuma ku ri loko vana va fanele va ya swikolweni va fanele va tala Joni nele na swikolo swa tidyondzo ta le henhla a swi kona a kaya ma yi vona mhaka kona no va dlele swikolo swa le henhla leswi nga valula swo ka ma yi vona point leyi ku tsundzuka hi covid ya ku endla ka yini hi covid phela a wu kota ku i khetela Joni mara u ya kaya wa tirha ne ku na department leti nga tsandzaka ku nga ti tirha u ri kaya leti nga la Joni ti kona leti lava ku hi kumeka u ri kona mara ku na leti to tala ta swi kota ku hi nga operate u tshami kwalomu nga tshama kona ku hilerile ngopfu mara kha yi operate ya hi vala leti mhaka to hlaya but maeni a nga thembi no nga za hi fixa 1 hour khale nga record a phela u ti bulela namuntlha swi na nkoka ngopfu hi bula kunene mi tsundzuxi na vanhu ku va fanele va lavisisa timhaka ta vakokwani wa vona ya vanhu va fanele va tshika ku famba va tlilina swo ka swi nga tliliniwi ya va fanele so until hi za hi hlangana nakambe hi sweswo